Ka Voice of the People Party Youth Wing haka pratarek unailar araja arpusan komisi benta ka jingpen khlanya ka party kala yo banthau ya ka Kynhun Treikam ki Samla VPP Bhoi district haka jingalang haying dorbar snong sach sning damli. Yakini kinoy lam bat nongkit kam bhakmat jonga VPP Youth Wing Bhoi district lapens Kamdo State President jonga VPP Youth Wing uba Marbud khar. La Sakhi lang ha kate gajia lang da ka jingdon saungur ki MDC ka VPP katau MDC na Roy uba Isn ay hing MDC na sning uba Bandrikos nongsteng MDC na Mauhati uba Kinjo lang rintong baru MDC busyusi uba Matthew Makdo na Lord kakong Janet's im ke Joint Secretary jong ka Women's Wing ringkat kat tu kat Ngut ki nongkersan bat ki Samla na ka district. Kinongkit kam banding kong jong ka VPP Youth Wing Bhoi district kilong President Samla Balapli Makri Vice President Shilla General Secretary Garland Sun Joint Secretary Kershan Maulong Organizing Secretary Donald Mukti Treasurer Hobbits Im Lambat Kishpo Ngut Kidkhot. Part dari MDC Maribos ada bos sama hotel di Puisa Sumeu bantno bagari jingklo jong kasoka bag jingklo kajing sunjar jong kibona jarba ledi bagami kini jingka sriu yoper akajla ki Kunci sama ni sama, hilang kunci sipai, bagi penjaga kati, kumno, bagi mismat dan mismat, lara papi kujuni kadang kau. Dengan bagi lam kita syur dan mismat, lara papi kujuni, pasti kujuni kadang kau nanti dari ki nungan kujuni, nagaya kesantar kuni, kapatak ni. Masadon ini isu proper lara kesantar kuni kasa organize nani syafat dengan babi kungkali Bhoi district Shillong sama kibal kre nani syafat. Habatin pej bahaki kishap plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya